Franšiza Brakus od 3 do 5 i studio Baukova soba predstavljaju. Nije važna ulica ni broj, na svakoj adresi se uvek nešto desi, ali tu je taj komšija moj, čovek koji vredi, koji ume sve da sredi. Komšija Koki, komšija Koki, bilo leto ili zima, on za sve rešenje ima. Komšija Koki, komšija Koki, koji raduje se svemu, ovo je priča o njemu. Koki, naš komšija. Danas je 21.12.2012. Ja se zovem Darko Kokoruš, a odazivam se na pospada nadimak Koki. Doselio sam se u ovaj velegrad iz Visokog, koji je po mojim nekim uvjerenjima također velegrad, ali to sad nije bitno. Brat Krule mi je za preseljenje poklonio ovo nešto što kaže da se zove diktafon. I još mi je rekao da u njega mogu izdiktirati ako hoću cijeli svoj život. Čekaj da vidim. 1, 2, 1, 2. Ma valjda sam dobro dugme pricnuo. Uvijek sam bio vrijedan i radan. Nikad nisam ni mrava zgazio. Zato se s razlogom pitam šta sam bolan Bogu zgriješio da mi dadne ženu što ustane zaklapa i djecu što samo rade nepodopštine. No, tješim se, to će sve proći. Srešću u neku konkubinu i zaljubit ću se u nju, a i ona u mene. Evo nas, cijela porodica. Stojimo ispred stambenog objekta u ulici Palog Miškovića i sina 13. Brat Krule nas je preko veze ubacio na spisak porodica visoke ugroženosti, pa smo dobili stan bez ikakve procedure. Gradonačelnik nam je lično uručio ključeve. Ne bih da pančim, ali neko dijete u trku napušta zgradu. Da nije možda požar? U ime svih nas iz 50 i neke, za zakletvu Titu ja spevo sam stih. Računajte na nas. Oprosti dječače, šta se to dešava? Zašto bježiš? Kakav ti to kukurijek u ruci? Nosim štafetu našem predsjedniku. Danas je smak sveta, pa bolje da mu kukurek odnesem danas. Šta je bre ovo kaki nesrećniče? Gde si nas ovo doveo, kukala ti majka bosanska bandoglava? Ovo je potpuno go od pojasa na dole. Deco, ne gledajte. Što? Baš je strava, jel da, Slađo? Jeste, Bataniđo, za vas sam se uzbudila. Šut, Dušanka, smir djecu. Jel mali, koliko imaš godina? 37 i još se nisam ljubio. Moj lični čika psihijatar mi je rekao da sam sada u fazi koja se zove Đorđe Balašević. Evo ga moj tatinka Aleksandar. Zdravo, očka. Kuš bre, Hadži Tasiću. Nisam ti ja niko i ništa. Marš u svoju sobu. Ne lomite mi bagrenje. Pod njima sam je ljubio. I sve ću da vas polomim. Oprostite, molim vas, na smetnji. Neven je teško poremećen. Dvostruka muška ličnost zarobljena u telu žene. Vi ste? Ja sam Koki. Ako živite u ovoj zgradi, onda sam vaš budući komšija. Od danas. Predstavi me, Vetinja. Ovo je Dušanka, moja bolja polovina. A ovo su nam djeca, Niđa i Slađa. A to nisu moje deca. Ja sam došla kasnije. Čale Koki, stvarno, čija smo mi deca? Meni su u školici rekli da sam se rodila u kupus. Baš sam slatki. Drago mi je, komšija. Ja sam Aleksandar Todorović, Beretka. Tako me zovu jer stalno nosim beretku na glavi. Pa, nemate beretku na glavi? Da, nemam. Zato me i zovu Beretka.
Jale, Koki, bedniče, bedni. Jer ovo tvoj raspali brat Krule namestio nama neku skrivenu kameru. A šuti, Bona, hajvanko, i smješkaj se. Ovo je veliki grad, a ne ono selo dakle sam te pokupio. Ja sam inače predsjednik kućnog savjeta. Dobrodošli u zgradu Pavog Biškovića i sina 13. Da uđemo. Djeca su sigurno gladna, žedna i piški mi se. Slađo, evo ti petarda. Baci da overimo prisustvo u kraju. Odmah bacim niđo tebra. Baš su slatki. Au, majku im izdajničku. Počeli su da se sastaju u po bela dana. Bacaju neke eksplozivne naprave. Gde mi živimo, bre, Živane? Daj bre, Milojko, spusti taj dole kozorivo, pusti se malo. Sad će i onako Bog da pretisne dugme da nas sve poroka. Popij mučnicu jednu pa da se ispozdravljamo. To, Živane, što si odlučio da se predaš Amerikancima, to je tvoj prokleti problem. Ja sa mojim problemom želim da se suočim, da ga iskorenim, da nestane zauvek. Bre, što si neki načak čovjek. Ja dok se u Gani radio nisam upoznao tako zatucane ljude kao što si ti, a tamo su sve garavi. A u Mijanmaru Kosooki. U poređenju s tobom to su bili gospoda ljudi. Pa što nisi ostao tamo onda, nego si se vratio ovde, da meni prostor uzurpiravaš i pamet prosipaš? Vole dobru kapljicu, Ima tamo ljudi što ne vole. Samo ločeš, nikakve koristi od tebe, a izdajnici nam vršljaju po zgradi. I onako je danas smak sveta, potpuno je svejedno, brate Milojko. Propaganda. Samo nas plaše da bi mogli da vladaju. Jesi li ti to opet pričao sa onim Bančevićem? Pa Milojko, majku mu, čovjek je prvi komšija. Sretnem ga kad na Gelenderu dok visi. Popričamo, ljudski je. Ne znam tačno ko je on, ali ima da saznam. Pusti, brato. Sipe živanicu jednu, valja se. Ma beži, bre, Alkose. Vidi, ovi uđoše u zgradu. Odok da proverim šta se dešava. Ajde u zdravlje, Živane. Svaka neka ti ovaka. Hvaljen Jezus, komšija Milojkom. Šta je, paćeniče? Šta hoćeš? Danas je smak sveta, pa ne znam da li da ga sačekam ili da prekratim muke pre nego što dođe. Evo ti moj kalašnjikov. Pokaži im svima i rokni se. Nek vide ko si i za šta si sposoban. Oh, hvala vam, komšija Milojko. Topla ljudska reč i nesebičan savet. To mi je bilo potrebno u ovim surovim vremenima. Svete grešni, napuštate tvoj oveca. Dijete, ako kaniš pogoditi, ne smiješ promašiti. Impresivno, zar ne? Impresivno da, profesore Bančeviću. Ja nisam sposoban ni da se samo ubijem. To samo znači, dječače, da tvoje vrijeme još nije pristiglo. Daj mi tu oružanu. Bum pogledal gdje je bil problem. A ti žurno ustan. Pristavi mi uobičajeno. Nes, espresso, sa 3 marcipana i tučenim vrhnjem. Bravo, mladac. Premda sam ti već 100 puta rekal da kupuješ mrtvo vrhnje. Ne trpim nepotrebno nasilje. Ipak, bit će nešto od tebe. Fakin jedan. Kako će me naslijediti ako stalno pokušava samoubojstva? Istina, obzirom da sam Highlander Gorštak, to i nije bitno. Prosim, Jevreme, ne gurajte se na stubama. Oprostite mi na uguravanju, štovani profesore Bančeviću. Krenuo sam u bakalnicu da kupim malo hljeda. Čeka rade tu bauku. Razboljeo se, ima temperaturu i to baš danas na smak svijeta. Možda je terminalna boleština, pa neće dugo. Kako god, u tom slučaju ja bih naslijedio apartman. Možda i ne potrošimo cijeli hljed, pa budem uspio malo otklizat. Kad je takmičenje u Montenegru? Ako preživimo smak u ponedjeljak, to je državno prvenstvo u umjetničkom klizanju. Ja sam veliki favorit.
Istina, nemam klizaljke. Imam hroničnu upalu trtične kosti od pada na prethodnom državnom. Ali sam jedini prijavljeni takmičar, pa ću obući debele čarape i gaće bubrežnjače. Pa šta Bog i Milo daju. Nek ti je sa srećom gejčino neopevana. Nego, jel ovo imamo nove susjede u zgradi? Ništa ja ne znam. Čikarade upravo zove ove njegove da provjeri. Ceo dan se pravim bolestan kako bih izbacio onog Crnogorca iz stana. Da možemo na miru da razgovaramo. Poslao sam ga u kafanu. Po led. Ma, neće da izlazi. Sav je isfeminiziran pa se boji da ga ne napadnu navijačke grupe i desničarske organizacije. Ja sam mu objasnio da ja njima rukovodim i da sam im rekao da ga ne diraju, ali on ne veruje. Nego, jesi li mi proverio ono što sam te zamolio? Ma nemoj. Šta kažeš? Darko Kokoruš Koki. Iz Visokog. Evo pišem. Gradonačelnik mu lično dao ključeve od stana. Jao, samo da ovi naši dođu na vlast. Kako, koji naši? Pa naši. Otkud ja znam koji su moji? Koji su tvoji? Nećeš da kažeš koji su to tvoji dok ja ne kažem koji su to moji. A da ja pošaljem da neko tebe ispita koji su to tvoji. Ti si već poslao nekoga da ispita mene koji su to moji. Aha. Dobro. Ajmo ovako. Ako ti opozoveš ove što treba da dođu da ispitaju mene koji su to moji, ja neću poslati ove što bi ih poslao da ispitaju tebe koji su to tvoji. A ovaj razgovor nismo ni vodili. Koji Darko Kokoruš Koki iz Visokog? Prvi put čujem. Slađane, mene je malo strah. Ma daj Grile, to je samo smak sveta. Proći će. Mene je moj otac Feđo učio da se u život radujem i svemu dobro nalazim. I to je nemoguće u ovakvu situaciju. Vidiš kako je meni dobro. Zgutam ove 2-3 pilulice žikine šarenice i sve je super. Hoćeš ti jedan kompletić? Ne volem ti ja to. Samo razmišljam moga li sam u život nešto više napravit. Djecu da imam. Mali medvedić. Medvedići. Za to bi ti bila potrebna ženka. Ja nikad nijesam sa ženkom bio. Stvarno, nisam ni ja. Ali često kad se navarim zamišljam žene, a to mu dođe isto. Nije isto, Slađane. Ovo možeš da opipaš, da poližeš. Nije isto. Dobro, reci mi šta te je spopalo. Što si toliko depresivan? Danas je zvaničan smak svijeta, a ja nijesam nikad, znaš, ono činjeo. Zar ne vin u život da ostanem? Mora da postoji neki život posle smaka sveta. Sigurno postoji. Grile. Dobar dan, komšije! Vodim porodicu Kokoruš u obilazak zgrade. Ovo su Slađan i Gricka. Slađo, jel ono medved? Niđo, ček da stavim čitanku, ću ga gađam s petardu.
Sada je 5 minuta do ponoći. Stojim ispred vratiju novog 10-kvadratnog deluks stana u podrumu zgrade Palog Miškovića i sina 13. Grijanje ne radi, a zato imamo bar hladnu vodu da se properemo. Minimalna je šansa da ću narednih 5 minuta biti smak svijeta, kojim sam se toliko radovao. Upoznali smo sve komšije u zgradi, sem nekog Radita, koji je navodno bolestan, i Milojka koji nije htio da se upoznamo. Nije baš da nisam hteo da se upoznam. Samo sam oprezan. Uplaši me, čovječe, odakle izađe? Iz strujomera. Tu sam unutra od 5 popodne. Zašto? Morao sam da se uverim da nisi njihov. Da si čovek na mestu. I znaš, veoma sam zadovoljan. Odlučio sam da ti budem prijatelj. Ti i ja ćemo, Koki, daleko da doguramo. Zajedno ćemo se izboriti i protiv uspoljašnjeg, a Boga mi i protiv unutrašnjeg neprijatelja. Ja sam mislio da to obavim sa Živanom, ali to je nemoguća misija. Taj čovek se ne trezni. Izvinite, o čemu vi govorite? O novom svetskom poretku. O budućnosti koja dolazi nakon smaka sveta. O ljudima žabama kao što smo nas dvojica. Nakon sveopšteg Armagedona, neko će morati da povede ljudsku rasu u bolje sutra. Mi smo izabrani. Oprostite, Milojka, ali upravo je prošla ponoć, što znači da neće biti smaka svijeta. Bar ne ovaj put. Pogriješili su kao uvijek do sada. Aha, dobro. Oprostite na smetnji. Laku noć i hvaljen Jezus. Ne znam šta se to dogodilo s ljudima. Kao da su svi izopačeni, nekako poremećeni. Kao da nemaju nikakvog smisla u životima. A ja, Koki, idem na spavanje. Treba sutra zorom ustati da bi se na mjesto portira stiglo. Koki, bedo ljudska, gasi to više i buci se u krevet. Odmah dođem. Nije važna ulica ni broj, na svakoj adresi se uvek nešto desi, ali tu je taj komšija moj, čovek koji vredi, koji ume sve da sredi. Komšija Koki, komšija Koki, bilo leto ili zima, on za sve rešenje ima. Komšija Koki, komšija Koki, koji raduje se svemu, ovo je priča o njemu. Koki, naš komšija.